Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ki khatlai tili ki seng bhalang bapau khmat ke jela. Ki bala bitar ya ke jing penslam jang sarkar jela bantai no ki khardap talasi mender. Ne ki entry but exit point. Bantalasi ki bar jela bat ki menderi ki bon rong sya ke jela Meghalaya. Hanne ke sngi ke sautrek ubnai risau raja katpra kila pelong da ke jing ki ke bajai da ke basong kelan mongor ha ke jaka penyang kali ke badan hajan ke additional secretariat Shillong. Hakane ke jeki de kispangot ki khot jong ki khatlai tli ki seng hapo ke jelam jong ka Khasi Students Union ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat ka New Trap National Youth Front ilai shimenta hakane je shong kalan mongor bandawa nak sarkar bakan penstat no banthau no ya ki district task force bat bantai no ya ki khardap talasi mender hakaleng ki benta jong ke jela i don ga jing sngudio harkom perform jong ka sarkar kalong ba kasuki pelat yak bantai di kerdop hadin mangilayo yak ban bodien na kitrat per bia benolang ba yedai bukni ban sna di kerdop kili rukam penbek di kerdop ni ba bunik la bandap la kalong ka hearing la kalong ka liang jong ka SIA ani ka susi kalong ba hadu umta ka sarkar watang kita ka wat banangkong ban sna di kerdop kampat samlatai dan kowe Dedang man kikan semenai abangi ngi don ka jing langa kum kene bangi klakwa ban ino di kedop gila pak jing tho so menteri rangba jong jela bangin pan ya ta review meeting man yo song mat khmat bu masu thu hadu hangno sarkar kelaya khmat ngakam andai hadu mtana kaliang ka sarkar ngi tem lagi kedau kam semadan kunul ke respon de kene ka de ka sngi bamta ka de tang ka jing dang jong ka jing kedak ke jongi kum ki khalai seng lada ka sarkar kadang penslam ya ke ban snai khdop na kaliang jongi khalai seng man si man sempat de senjam da long penuh lentir mangan supan kemau da kini marba mi itu ka final draft jong ka NRC po Assam na kaliang jong KSU gila pendiang khdop sarkar ko ong wat sem ya ka nyakti bar kolong bian lekstang balang pendiang telah ngi pendiang khdop ong kolong bian wat sem ka nyakti telah sarkar la doni di ka ban snai balik ke penslam telah ka penslam pun kubor ba ngi kistang balang ngen snai di khdop nang sekma masau snam ngi dang laya ap ban snai khdop sakana snam ngi dang ap kadai ka sarkar kam de syukur naktin kadai ban le de kam bagi khdop kini jang nomor dor baik sepori boy cakak ka don lupa la biang senong kita cakap lah priang itu cakap ban ai ban snai khdop ngai ipat kecing yang sarkar ban tei di khdop kita kecing kli mengi ko ban bu bat hadu ulak sakarno bidang i ap kita khdop sarkar tei ni sekma kecing pelong ingi ban pois ni ke benta kolong ba lada sarkar ko ong ngimla patit kamal ping sukut nong ta ka ipat ka an ban tei kam jerung jimi jumput banabas mo jela jimi ha bandon ko no ka an ban mi nam ta ban kontrol kita kepok jelaj ni andai ka elping dang yai dawa bat ngatharai hadin ba nagliang ke isuru kasan tadi jung nai april ila tho si gm ba ya ka lp uri banra banya tai po yindo bar tro ai namar ngat song lp bidondu kin mikmat por bagi jelap election ki ong ditang kene ka an bakrantam likwa susi golong ba nala pelong bijung do bar tro ai ndondu we nung mikmat banra je kene kamat menyatai pun do patran dengan smoba ne liang jui sai khalai sang balang yum semla penyiap je kene isu ndi ong ka sarkar ke deban ra aku do patran menyatai hei ta jingduna hei ta jingwo bak ba ong ba ya kene ka an la petit kampo ke jela jumi ndai na lor ka tin tawa jo petit kam lp ndai ka ji kam khmat du golong ke sarkar ke penstet no madon pasna ni khodop Kaya ka bangi dawai ka sarkar kolong very clear bangi kwa ka review meeting dari chief minister bangi kwa bani adu kan no kala progress kata ka kompentrikam lanu kan ja kata ka implementation level jong kata ka implementation na kata ka entry exit lanu kin install ni kwa bani osngoi kata ka begini kata kumolongi present KSU mene saus nem ni am ingusngo kala dan hok ini ru bangini samadan bandawai ka sarkar bangini ino ya ka jing peniang kita entry exit bangin ino ba on pendap ya kita ke district task force kepala bu ke komiti di bansan di member di bandan ki rule ki alai sekali di bandrung kenang ba kar pentrikam ke pene ensim kanong ke pentrikam pura mo nanta ada pi lamang ya kronika ya ka entry agent
ni bu priority wise mo kidon ki bangi ko aban pendap kam kerki no kidon ki badai sigaro kidon ki bige transit ki badan po jentia kidon ki transit ki badai sikor boy ki bangi consider ki kilong ki badan kam mahbar ki bari ban sim kerki but nakaleng government ru atu por ni kran kala agri kong don ki ba nile aka face wise manas ki ba kham dan kam kerki nile no bud and like kita ki ba kham dan kam kerki mata saus nem kim jalong lanu kin lang kata kali kecil kali bagi boy sarkar nata kata ngi kwa ba sarkar kolong review meeting ke bangi ni repet adu ang sarkar lapoi but lanu kata ka installation kan jalan ya kita ki entry exit apa kita ki priority wise gunakan kita ki bangi consider as a first priority ni kwa bani iba baro arti ki government ki wanna ka ji ekran ni kan mau nadu mensuan nadu ka porsi besar ba kek rodan ka ji ekran mo baburam ba kek bang kwa dor play rodan ka ji ekran jong baro arti ki sarkar kena kata ka ji ekran kaya hadu munta kibri ki safar kumju apa border kampoi si sheru tingi kwa bani lanu kan ai ki sincere ki jong government jong baro arti government bani ekran halor ban banyo ibu rusa natangi pe kan ka relocation ni kita motor kan ang tu hadu mentar ni kan danda ke hadu mentar ni ka progress kolong very slow ka progress ka government kam long aggressive ban dealing with issue te ka wanra yang ni ya ka jung perkhat jung ni ba government kam dan ka seriousness ka should delay tingi ngimla ban upside dealing tactics ng government din ta kata mi syong mata asli ni nyong bakani ka jung sang jong kata ka jung pan kan mau jung ni sarkar pan ni no ba ke jung dawa kin urlong no